Egun on guztioi. Garizumako azken igandea dugu gaurkoan. Datorren igandean hasiko bai dugu erramuekin gure fedearen aste nagusia. Jesus, Jerusalenera gerturatzen ari da eta berarekin darama Eliza osoa. Historiaren une erabakigarria. Bera da Jangoikoaren semea. Bizia ematera mundura etortzekoa zena. Goazen gu ere Jesusekin elkar onartuz, inor gaitzetsi gabe, denean maitasuna eta bihotz ona agertuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Gure fedearen misterioa ospatzera bildu gera. Eska dezagun lehenik barkamena eta onar dezagun Jangoikoaren erruki berritzailea. Jesus jauna, gure sufrimentuetan zamitzen zaren zenidea. Erruki jauna, Jesus jauna, gu biziaraziz goretxia zaren Jainko semea. Kristo erruki, Jesus jauna, gu heriotzatik ateratzen gaituzun piztuera eta bizia. Erruki jauna, erruki dakigula Jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, zure semeak bere bizia emateraino maite izan zuen mundua. Egizu guk ere maitasun bera izan dezagula beti. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Rege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra, y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Asko lagundu diguzu jauna, hauxe da poza guk
daukaguna. Barrendik dei egiten dizut jauna, entzun jauna nere mintzoa, beuderne zeure belarriak, nere erregu oiura. Erruak kontuan badituzu jauna, nork irauzutik ene jauna, baina zuri barkamena dagokizu, zuganako begirunean bizi gaitezen. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, grinatxarren menpean bizi direnak ezin izan gogoko jainkoari. Zuek ordea ez arete grinatxarren menpean bizi, espirituaren menpean baizik, jainkoaren espirituak zuengan bizi baita. Norbaitek Kristoren espiritua ez badu, hori ez da Kristorena. Kristo zuengan baldin badago berriz, gorputza pekatuengatik hil egon arren, espiritua bado bizia jainkoaren salbamen indarrari esker. Jesus hilen artetik piztu zuen jainkoaren espiritua zuengan bizi bada. Kristo hilen artetik piztu zuenak, berak bizieraziko du zuen gorputz hilkorra ere, zuengan bizi den espirituaren bitartez. Jaunak esana. Eskerrak firio jauna. Jesucristo poritza, ahiko de bihotza. Begira, zer dioen jaun guzti zahaltzuak, itzul zaitezten igana bihotz bihotzez, bihotz bera eta errukitzu hanaiz. Jesucristo poritza, jauna zurekin. eta zuen espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, San Juanen liburutik. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron un recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no es para la muerte,
sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?». Le contestaron: «Señor, ven a verlo». Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron: ¿y uno que ha abierto los ojos a un ciego no podría haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: «Quitad la losa». Marta, la hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días». Jesús le replicó: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, sal fuera». El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar». Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Jaunak esana, Marta, Maria eta Lazaro, 3 anai-arrebak, Jesus maite ditunak, Jesus lagun ditunak. Gaur pasarte honetan Lazaroren heriotza ikusten dugu. Gaixotasun bat zuen, Jesus enteratzen da, eta gero egun batzutara esaten diote hil egintzela bere laguna, maite zuen laguna. Jesus unkiturik negar egiten du. Eta galdetzen du nun jarri duten bere lagunaren gorpua, hilobi batean. Harri handi bat aurrean duela. Eta area juten da. Harri handi hori kenarazi egiten du, sartzen da, eta bere lagunaren gorpua ikusten du, hilik. Jesus hartu orduko bere lagunari bizia ematen dio. Hilobitik gertetzen da, eta hildakoa bizirik dago. Zerrari zaigu Jesus pasarte honekin esaten? Gure jangoikoak
Jesus berak ez dabil lagunak egitekotan, ez ditu behar geure laguntasun hori. Behar duena da gure bihotza, geure barruko alderdia. Zergatik askotan Jesusekin lagun gera. Oso ondo ematen naiz, Jesusekin matxe det eta berak matxe dit. Baina badaude geure barruan hilobi batzuk, Jesus sartu estan leku batzuk, itxita ditugu, ilunpean ditugu. Hildakon bat dago hor barruan. Usaia dario, barrutik kanpora. Jesus hilobi horietara ez da iritsi. Gure bizitzara bai laguna gera. Baina gure barrura ez da iritsi. Beraz, honek esaten digu, geure helburua ez dela Jesusen lagunak izatea. Geure helburua dela Jesusek damakin eta eskaintzen digun maitasun eta piztueraz guregan hartzea, hilobi danetan. Eta zein dira hilobiak? Nik ez ditut hilobiak esan dezakegu. Igandea da eta egun polita da, eta ez nuke nahi egun polita hau izurratu, baino danok ditugu hilobiak. Gutxiago edo gehiago. Nire arrebarekin ez naiz ematen, ez dut hitz egiten. Nire amak behitu zer egin didan, eta ez dut nahi, ez zer jakin behataz. Nire auzokide honekin ez gerak ondo konpontzen, burrukan egunero. Nire seme alabak direlako maite ditut, baino besterik ez. Aber, laizter juten diran nire etxetik eta pakean usten hauten. Eta hola, hilobi asko, bakoitzak bere bizian. Hor, hildakoren bat, badugu. Iriki dezaiogun bada, geure jangoikoari, hilobi hori, eta berak eman dezegula, bere maitasuna eta bere piztuera. Hortarako baita ere, aste santua. Gurutzea, pizturik gertatzen da, jangoikoaren presentzia hartzen duenean. A veces en la vida espiritual y en la vida de un cristiano nos parece el culmen de la vida espiritual el tener una amistad con Jesucristo. Y es bueno tener una amistad con Jesucristo, pero no es ningún culmen, es un camino, los primeros pasos de una vida espiritual. Lázaro también era amigo de Jesús, y hoy se nos plantea que en Lázaro también había unos huecos, unas cavidades oscuras que contenían la muerte y que contenían un olor a pudredumbre. ¿Por qué? Porque sí, amigos, sí, pero tú ahí y yo aquí. Sí, cristianos sí, pero los domingos ya está, ¿eh? Luego entre semana ya hago lo que quiero. Sí, amo mucho a Cristo, pero lo que no me va bien tampoco lo amo tanto. Y Jesucristo no nos busca a nosotros como amigos, nos busca para darnos aquello que necesitamos, que es la vida. Porque muchas veces en nuestros interiores están estas cavidades que contienen esa muerte. ¿Qué me ha pasado con no sé qué, con mi cuñado que no, con mi hermano que
con este del trabajo, con este jefe que no lo puedo ver, ojalá... Pues eso es importante, que nos demos cuenta de que tenemos cavidades en nuestra vida interior que todavía están herméticas, en donde no entra nada de luz, no entra nada de vida. Y Jesucristo quiere tocar, quiere quitar esa losa, esa puerta para entrar, para que eso también, en donde huele mal, en donde hay muerte, en donde hay oscuridad, también Él pueda dar aquello que nos quiere dar en la resurrección de la vida, en el domingo de Pascua. Porque la cruz sin Cristo es muerte. La cruz con Cristo es resurrección. O de otra forma dicho, el sufrimiento sin Cristo es muerte. El sufrimiento con Cristo es vida. Pues que nosotros estamos hechos para la vida y la vida eterna, que nunca nos olvidemos que nuestro interior tiene que ser iluminado por Cristo, por aquel que nos ama y nos quiere llevar a esa vida que nunca termina. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jauna, Sinisten dut jainko aital guztidun zeru lurren egilea, sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila tobiratua izan zena, infernetara jetxi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jainko aital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. sinisten dut jauna, Egi egun otoitz zenide maiteok, eta eskadezagun jaunaren errukia, bere herriarekiko ongi naiz beterik geure eskariak entzun ditzan. Bere herria biziarazteko bere burua heriotzara eman zuen munduaren salbatzaileak. Eliza gaiz guztitik libra dezan. Egigun otoitz. zure jarri jakoa, jauna ere jaikoa. Por los que viven su vida disminuida en condiciones deplorables, los que carecen de lo necesario, los enfermos, los drogadictos, los presos y condenados a trabajos forzados, los que son víctimas del odio, del miedo y la represión, los que están desesperados. Roguemos al Señor. Zure jarri jakoa, jauna ene jaikoa. Gurutzean, sufrimendua eta ezina paitorotu zituen munduaren salbatzaileak, sufritzen duten guztiekin erruki izanez, indarra eta laguntza eman diezaila, bere minetan. Egigun otoitz. Zure jarri zabalkoa, Por los responsables de tantos crímenes, por los que llevados del odio y la venganza, dan muerte en su corazón al prójimo. Roguemos al Señor. zure
Kristorengan mundua berritu nahi izan duzun Jainko ongilea, ikus gure ezinak eta zeure semea mundura salbatzera bidali zenuenez, eta ez kondenatzera, entzun gure otoitzak, eta zorrarazi ezazu geure bihotzetan bizi gogoa eta laitasuna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Entzun ezaiguzu Jainko alguztiduna eta egizu, sakrifizionek garbi gaitzala, Kristau sinizmenaz argitu gaituzunok. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak eskerrak jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guk zuri eskerrak amatea jauna eta guzti santu Jainko alguztidun beti ere korri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egiazko gizona da izan ere, Lazaro adizkideagatik negar egin zuena. Eta egiazko Jainkoa, hildakoa, hilobitik atera zuena. Berak, gizon emakume guztiez errukiturik, bizi berrira eramaten gaitu salbameneko sakramentuaren bidez. Beraren bitartez, zeure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak. Beti pozez elkarturik zeure aurrean. Onar ezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere, geure kantu hotxak. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Eraberean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Zure gurutze darizuena, munduaren salbatzaile zenara, salba gaitzazu, Jesus ahora. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun Maria Francisca Zubia eta Carmen Prieto zeure zerbitzariak. Heriotzan zeure semearekin bat egin dutenez gero, pizturen ere berarekin bat izan daitezela. Eraberean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun Miren, Arantxa, Mari Carmen, Patxi Xavier, Agirre Albizu familian hildako zenide guztiek, Telmo, Marijo, Pradi, Lorenzo, Urruzuno Iraundegi familian hildako zenide guztiek, Rocío, Pilar, María Ángeles, María, Jesús, Salvador, José Manuel, José, Xabín Corta, Susana Ibarra, Juan Jesús Armendariz, Encarni eta Saturnino. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizakizkiguarren gu guztiok betiko bizi eritsi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorritzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagon. Gure aita,
Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agurgunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo, betiko zurinaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jaunaren pakea beti zurekin. Ema Josue pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, iz nahi zinor zunere txan zertzen. Baina zazuiz bat, eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Jainkoal guztiduna, egizu, orain Kristoren gorputz odolekin bat egin dugunez gero, haren gorputzeko atal izan gaitezela beti. Errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Oharrak. El próximo sábado, 28 de marzo, tendrá lugar la tradicional marcha a Aránzazu. Quien quisiera acudir en el autobús parroquial puede acercarse a la sacristía al final de la misa. El miércoles termina el plazo para apuntarse. La salida será a las 8 menos cuarto en la parada de autobús que va a Zumárraga. Datorren larun batean, martxoak 28an, Arantzazurako erromesaldia izango da. Autobusean jo nahi duenak, sakristian eman dezala bere izena. Asteazkenean bukatzen da izena emateko epea. Erteera, 8 gutxitan izango da, Zumarragoko autobusen geltokian. Beste ohartxo bat eskuragarri dituzuen aste santutako ordutegia. Jakin datorren igandean erramo eguna izango dugula. Ospakizunaren hasiera Goiko plazan izango da. Hegoaldiak laguntzen balimadu. Jakin aurreko egunean larun bat gabean ordu aldaketa dugula. Beraz, kontuan izan baitare. 11etan Goiko plazan elkartzen gera. Tenéis para poder recoger, si queréis, los horarios de Semana Santa. El próximo domingo es Domingo de Ramos. El inicio de la celebración es a las 11 de la mañana en la plaza de arriba, enfrente al ayuntamiento. Tener en cuenta que el sábado a la noche se cambia la hora, para que es importante tenerlo en cuenta y llegar puntual. Bedeinkapena jasotzen dugu. Jauna zurekin Bedeinka ezazu jauna zeure errukia itxaroten duten zeure herriari, eta maiozu bihotz zabalez zuk argiturik eskatzen duena, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta bedeinka zaitzatela jangoiko guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakegan. Eskerrik asko etorri izaten guztioi, zaindu zaitezte eta igande eder bat izan dezazuela.